Takže nazdar borci, ja Sokolak, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska si ideme pozrieť shop. Máme tu takéto Jordany 13. Máme tu Jordany XXV. Máme tu Jordany 5. A máme tu ešte Jordany 3. Takže ideme sa vrhnúť na skiny. Nick A30 bundle za 2400. Nick A30 za 1500. Jeho pickaxe za 800. Wrap za 500. Dance za 300. Jeho pesnička za 500. Laser Beam bundle za 1800. Pickaxe za 800. Skin za 1500. Lunch break za 300. Máme tu Loser Fruit bundle celý za 1800. Den za 300. Pickaxe za 800 a skin za 1500. Máme tu Inferno Skeletona bundle za 1800. Skin 1500. Jeho pesnička za 500. Máme tu anime skiny. Máme tu 3 skiny anime za 3800. Samostatný skin Himiko za 2000. Teraz tu máme Tomura za 2000, ešte aj s dancom. OK. A Dabiho za 2000. Máme tu All Right bundle za 1000. Nie. Za 2200. Máme tu Class 1 bundle za 2800. Teraz samostatné skiny All Might za 2000. Izuku za 1600. Okacho za 1500. A Katsuki za 1500. Máme tu k nim pickaxy Black Vibe za 800. Uravity za 800. Cluster za 800. A All Smite za 500. Máme tu Shoto bundle za 2400. Skin 1500. Glider 1200. A Wrap 300. Máme tu ďalší bundle anime za 2800, ešte s dancom. Máme tu Eijiro za 1500. Mina za 1500. Máme tu pickaxe za 1000. Máme tu ďalší pickaxe za 800. A samostatný dance za 500. Aha, ešte tu máme takéto rukavice ako pickaxe za 800. Máme tu Company bundle za 2100. Samostatný skin za 1500. Takýto pickaxe, čo to je za 800. Den za 400. Máme tu Engpack. Máme tu normálneho Enga. Takéhoto svietiaceho Enga za 2000. Apu za 1200. Dance jeden za 500. A druhý dance za 300. Máme tu ďalší bundle za 3200. Samostatné skiny za 2000. Katara za 2000. Top za
2000 a Air Flurry za 500. Máme tu ďalšie animované skiny. Máme tu Pickle Ricka ako Backblink. Máme tu takýto obraz. A máme tu Mechamorty Bundle za 2200. Mechamorty za 1500. Pickaxe za 800. A Den za 500. A ešte tu máme Wrap za 500. Máme tu Queen Summer Bundle za 2100. Samostatný skin za 1500. Glider za 800. Gucci Grapper za 800. Máme tu Mesíka za 2100. Skin 1500. Glider, takýto oblačík za 800. A jeho pickaxe ako katana za 800. Máme tu Scale School Bundle za 1100, skin 800, pickaxe a backblink za 600. Máme tu nové Dancy 2. Tak to nie je moc dobré, ale celý bundle máte za 600 a samostatné Dancy za 400. Máme tu Amplitude za 1200. Victoria Saint za 1200. Monitions za 1200. A Felin za 500. Máme tu Desdemona za 1200. Melly za 2000. A Grave máme za 1500 a Rock Paper Scissors za 200. Máme tu futbalové skiny, za 3500 máte všetky chlapčenské skiny. Celostatne všetky stoja 1500 a u dievčat to je také isté. Máme tu futbalistov za 2500 celý bundle. A máme tu ešte aj takýto dievčanský za 2500 tiež. Každý samostatný skin stojí 1200. Glider za 500. Edit Glitch za 500. To neviem, čo je za pickaxe, ale 800. Kicks Ups za 500. Fancy máme za 500 a Red Card za 200. Máme tu takéto Dancy za 500. Shake and Split za 300. Socks za 500. Mayahi za 400. Máme tu Renegade Raider za 1200, Assault Trooper za 1200, Assault Area 1 za 500 a Raiders Revenge za 1500. Isidio Bundle Auto za 1500 a SUVčko, takéto bundle za 1800. Máme tu kolesa za 400 a trailu za 400. Music, to nič. Toto. Máme tu Snoop Dogga, ten bude ešte do útorka. A toto bol dneskajší shop. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zvonček, veľmi ma to podporí. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak, nazdar.